Kad počnete fotografirati Dubrovnik, nema kraja i koliko se god trudili da obuhvatite sve, teško je dok ste na Stradunu. Postoji rješenje, s vrha Srđa grad se vidi kao na dlanu. Onamo vas vodi žičara, obnovljena je i puštena u rad prije nepunih mjesec dana. Turisti su je odmah otkrili, u razgledavanju grada postala je nezaobilazna postaja. Dubrovnik je prezadovoljan da ima žičaru. Mi u ovom trenutku imamo 14% više noćenja od nove godine, 11% više dolazaka. Učinili smo brojne napore. Privatni sektor, javni sektor, sam grad Dubrovnik je jedan od tih napora i žičara. A ljudi su vrlo zadovoljni, žičara je tiha, mirna, znači najmodernija tehnologija i da je jedan novi pogled na grad. Do 415 metara visokog vidikovca žičara će vas odvesti za 3,5 minute, a onda ste na mjestu gdje jednim klikom možete uhvatiti cijeli grad. Evo, ovo je nakon 20 godina prvo organizirano vođenje gostiju sa brodova na žičaru. To je nešto što nam je falilo u gradu i mislim da ovo je jedan od najljepših načina za prezentaciju našeg grada. Vrlo je lijepo, konačno odličan pogled na Dubrovnik. Vožnja žičarom stoji 73 kune, no gostima čini se to nije skupo, jer na vrhu dobiju ono što su tražili. Vožnja žičarom, prva liga, odlično sve. Ovdje je lijep pogled na ovaj najljepši grad za mene na svijetu. Žičara je bila srušena u ratu 1991. O tome i o stradanju grada gosti mogu doznati u tvrđavi Imperijal, nekad prvoj crti, u kojoj se nalazi muzej Domovinskog rata, zasad jedini sadržaj za goste na Srđu. Je li muzej Domovinskog rata osjetio kakve promjene od kako je žičara puštena u rad? Pa normalno da je sad, koje odmah prvi dana se vidjela na posjeti da je 2,5 puta je povećalo je broj gostiju. Poslovi na obnovi žičare potrajali su čak 7 godina zbog mnogobrojnih imovinsko-pravnih problema, no investitori Lukšić Grupa za Hrvatsku unatoč tomu drže da su napravili odličan posao. Riječ je o vrlo ozbiljnom ulaganju koje se kreće oko $8 milijuna iz kredita i vlastitih sredstava. Računamo na promet oko 150.000 putnika godišnje. Računaju i na profit, a dio kolača traži i grad Dubrovnik, no hoće li to uspjeti vidjet će se kad završi proces izdavanja koncesije. Ja očekujem, kao što je uobičajeno, koncesija ima dva izvora. Jedan je fiksni, znači koji plaća koncesionar. Moj prijedlog je da to ide vladi Republike Hrvatske, to je u državni proračun, a varijabilni dio koji ide ili od profita ili od ulaznice, mi voljeli da bude od ulaznice, da vlada pravično i pošteno rasporedi između vlade, proračuna i grada Dubrovnika. Vi bi bili zadovoljni sa tim varijabilnim iznosom od karte, nadam se da će se to uskoro i dogoditi. Dok se turisti sada u sezoni voze žičarom koja radi od 9 ujutro do 20:30, Dubrovčani čekaju da prođe sezona jer su za tada najavljeni popusti za građane.